hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wa minal muslimina wa hadana bihidayatihi at-taufiq. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan hamidin wa nashkuruhu subhanahu syukran syakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi
walau karihal kafirun. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fis sirri wa alaniyah, wa'lamu anna Allah azza wa jalla amarana bidzalik haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sanglit iban puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan tagpapanjari sin 7 lapis langit iban 7 lapis lupa, sarta tagdihil barakat iban rizki hakatan makhluk pia panjari niya, sibuk da in hataas sin langit iban hagimbabaw halawm sin lupa iban sin halawm sin karagat dagatan. Bunal tuunin Allah subhanahu wa ta'ala siyana inamuin Tuhan baing ulungun baing kasihun, lagi Tuhan mangangampun atat kala inipun niya mangayu ampun kaniya. Mga taymang hudaa kama Islam, kiaulungan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw ini adlaw mabarakat, piapag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dihay ni kimugdan hatahun na tuba gubihaon in adlaw amuna in adlaw asyura, adlaw pagpuasa, siunnat sin nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay siu in nakapuasa adlaw yan insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin ampunun in hangkatahon pardusahan niya. Bangmayan pasampayon kita niyo pamahapon amuin matimus na to atawakan matangbos na to in pagpuasa adlaw yan. Umatal Islam pagga mabarakat in mabaya ako isalasay atawakan ipatumtum adlaw ini in kalabihan sin barakat daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Muna in barakat wairuun tagdapunya atawakan wairuun makarihil dugaing hisiu makhluk pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan tunggal dain Allah subhanahu wa ta'ala in tagmilik sinamuin mabarakat. In barakat baita sin Allah subhanahu wa ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya labi mabarakat sarta siya in magdirihil barakat hauno-uno nakatan pakarajaan dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palangguan ha agama Islam in mga manusia katan barhajat habarakat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda niya piagpangayo si mga kanabihan amuin barakat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya dumayaw in waktu niya rihadunya iban kakahinang niya rihadunya lawi luwa in pangumulan niya rihadunya. Sambil dumagpak siya padlaw akhirah yaon siya nagdarasin barakat dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Pangayuan na lang niya patuhan mo amuin paturuni ako amuin sa rayaw-rayaw turon
sarta amuin mabarakat. Sarta amuin mabarakat. Bima na mga palangguan ha agama Islam. In barakat ini hajat sin kita niyo katan. Pakanya tiap-tiap hang kata orang katu taniyo. Longsin mga ulama, in barakat hiya thubutul khairil ilahi fi syai' fa innaha idha hallat fi qalilin kasarathu wa idha hallat fi kathirin nafa'ah wa man a'zama thimarul barakah hiya fil umuri kulliha isti'maluha fi ta'atillahi azza wa jal. Longsin mga ulama, nagdihil amuin hantang atawakan tiaripan nila imbarakat siya nalongnya inamuing katutug sin karayaw hirihil sin Allahu Ta'ala runaw nuno na pakarajaan hati niya yaon din dunin karayawan apa innaha idha hallat fi kalilin kathurathu banglongnya siya karihilan atawakan kya hanug haraan sin tiu-tiu kananaman niya intaud doon kaniya banglongnya ron karihilan siya sin sa taud-taud uno-uno na amuin magbarakat magmumpaat doon kaniya iban longnya in sa lagu-lagu na amuin bunga sin barakat in katan amuin dihil sin Allahu Ta'ala mausal niya hapagtaat patuhan niya Rabbul Alamin bima na mga palangguan ha agama Islam in katan rizki dihil katu sin Allahu Ta'ala daing naman hakabuhi, iban hagin hawabaran, iban ha mga usaha, iban ha mga pangumulan, iban ha pamilya, labi luba in kanakan, bang tanausal inikatan, amuin ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan ta in barakat yan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala dihil katu. In mga ulama, diilan kita ni amuin sabab, piyahati nila kita amuin kumawa sabab hasupaya magbarakat in uno-uno katan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo muna-muna lang yamo na yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala bangin manusia matanin pagmabuka niya pa Allah tartanto magbarakatin kabuhi niya di hadunya magbarakatin pangumulan niya di hadunya magbarakatin katan uno-uno dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan misal sin Allah subhanahu wa ta'ala zaman sin nakauna. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya mahamulya. Walau anna ahlal qura amanu wattakaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bangsad jalong niya inhambok kauman. Nag-iman sila iban sinamoy nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunnal tuod. Ukabunna mo inkatan barakat atawakan kabarakat-barakatan daing hataas sin langit iwan halom sin lupa palanggungan ha agama Islam bunnal to din pagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala sababan hindi kabusog sin Allah subhanahu wa ta'ala pahangkataw ring katu tanyo sin barakat niya amuin barakat matan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala inhikarwan niya mga palanggungan ha agama Islam amunain pagbasa sin Quran sababin Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala mabarakat siya. Dahil hasababiyat to, hangkan na kita niyo biyaitaan suwain mangadji iban umingat mamassa sin Quran mahamulya sin Allah ta'ala. Sabab yan din doonin nahipo in barakat adakala pagbasa sa ting Quran. Turunan kita barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah ta'ala farman niya, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ musaddiqul ladhi baina yadayhi long sin Allah subhanahu wa ta'ala yan na long ya in Quran in kitab piarana mo piaturun na mo mabarakat siya dahil nga sababiat to mga palangon ha agama Islam beita pasin Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyunzira ulul albab long sin Allah ta'ala yan na lang ngayong kitab biyawa na mo kay mo panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak mabarakat siya balanggungan ha agama Islam
daing hama nga sa lagu-lagu hasupaya mahinang mabarakatin kabuhi tariha dunya sambil dumagpak kita padlaw kiyama amuin mamassa kita iban humati kita tumilo sa kita usaluntain waktu tahapagbasa sing Quran inhikatunya mga palanguhan haagama Islam amuna in pagsabunnal hapagdagang iban hapagbi biadin in pagsabunnal amun iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhikkat barakatu bai'ihima diha pagdagang bukon sadyay magdaragang amon hatabu bukon sadyay magdaragang amoy maglilito atawakan mag-uusaha sumagawain kita niyo makajari magdagang haununo waktu iban uning kabayaan na to ipanawag ding hamang alta niyo tumtumon na to bang kita magpanawag atawakan magdagang hibay ta tayong kasabunnalan hasupaya papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno di ka to rijiki dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam indualong niya magdaragang iban sin magbibi aulong niya kapatut sin kanila amuin ini magpini hadi pa sila makapagbutas manjari pa sila magpini nalong niya bang sila na maita sin sa kabunnalan karwa buri kalahuma fi bai'ihima papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdagang nila iban sin pagbi nila dihilan sin Allah ta'ala barakat biadilongin pa in sadaka hati niya amuin nagsabunnal sila atawakan fa in sadaka fa in saddaka bang sila lang yan nagsabunnal bima na hibay tamin sa kabunnalan sin hirakang mo bang ikay magdaragang bang ibarat alta uno-uno na hibay tamin ahong kangi niya in bakas na aksidente in bakas na kaligad in uno-uno in defect sinamin hirakang niya hibay tamin original iban sin bukon nabang niya na tayma ibi pagbihin sa Allah magbarakat siya dilan barakat sin Allah ta'ala damikyan hatabu ibayta mo bang bago iban bukon ibayta mo bang malugay na iban bukon bang aun halo iban bukon bang halal iban sin bukon hati niya yatturen dito tumubo din barakat bang kau nagsabunnal hapagdagang mo nawain kadaba wa katama narendun lang niya apabila siya ng himuting biyayta niya misaning kaunan niya bukon original ianon mo original siya ianon mo siya signature bang ibarat mga badyo atawakan uno-uno na way mo biyayta in kangi way mo biyayta in halo way mo biyayta in uno-uno katan way mo piarayaw bang unin amuin uno-uno na katan amuin ini subay hibayta ta sa kabunnalan nabangyat to nang himuting kita bunnal to diig sin Allah ta'ala papasan niya in barakat din doon hapag dagang atawakan hauno na pakaradyaan palangungan haagama Islam mataud pakakawaan tamo in sababan barakat amo ni karihil hinikaupat niya amo na in pagtimprano tahaw no na pakaradyaan diha pagtimprano hati niya dihilan kita barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala timprano kita pa opista timprano kita pa masjid timprano kita pa bahay timprano katan uno hinang timprano kita early kita hangkan na biat kita sin agamata magbati kita subuh hasupaya makawa tayong barakat hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hadiwa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah long ya papagbarakata dahil doon, dihili barakatin umatko hapag timprano nila hauno na pakaradyaan. Dahil nga sa babet mga palangon haakama Islam, kabalikan tayong barakatin ni kagunahan sin kita ni ukatan. Sabab bang wayron na barakat sin kabuhi, way na barakat sin kahalan, sin tiap-tiap hangkataw rin kato tanyo, wayron na agad hati niya tabi ayaw kapusan, sinununin kakahinang tariha dunya. Inamuin hika, ini upat niya amunain pagdua pangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala diha pangayo dua
makakawa kita barakat. Dihilan kita sabab amin tumurunin barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, dumua kita bang magkaon. Kanaon sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kakitaan tanim pagkaon, amin dumua kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, papagbarakata kamo. Amin kaya rezeki namo, pia rezeki mo kamo. Sarta paliyo kami dengan api neraka jahannam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu siya ubus na kimaon, hiulmat silambok mga sahabat niya, dimuain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hati niya bang kita pakaunon, ibandilan rezeki sintay manghutta, hasupaya isab tumurun im barakat doon kanya dumua kita. Biasin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, papagbarakata kanila, inununo mga rizki dihil mo kanila, iban ampuna sila, sarta kaulungi sila. Damikian, papabila kita ubus na kumaon, subay kita dumua alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra mukaffiyin wala mudda'in wala mustagni anhu rabbana. Amoyat tindua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibanin doa yan din doon ikaturun sin barakat hapagkaon. Hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhi wal yaqulha wala yad'uha lisyait wala yad'uha lisyaitan wala yasmah yadahu bil mindil hatta yal'aka asabi'ahu fa innahu la yadri fi ay ta'amihi al barakah. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lang niya nahulog, inamuin hambuk sungit mo, us-usa lang niya bihan kawaah, iban lang niya ini timuronin pagkaon, sarta ayaw tahibin, pasaitan, iban lang niya ayaw ta amuin pahiran magtuy, ilimata sinamong mga tisyu, singgula may limata, subay lang niya hati niya biyan kaunon tayo nuno nakapin halimata, sabab lang niya fa innahu la yadri fi ay ta'amihil barakah, sabab lang niya di niya kaingatan banghaw nulong niya doon hapagkaon ni barakat. Hangkan na mga palangguhan haa kama Islam, imnin kamatauran pagkalupahan sin kita niyo, dumusbog magtuy kumawas pa pagkaon, kalupahan in pagdua hamuin barakat tiril sin Allah Ta'ala, hangkan sa ing kasakit-sakitan, yan na kaya na naman natukatan, sabab bukun na vitaminin maka nato, sabab naig na yung barakat, sabab sing kalupahan nato, minsan, amun yaon nakaharijiki, amun papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palangungan haa kama Islam, dahil hamanga, hikakawa ta barakat, amun na yung pag-asawa, sabab doon apabila kau mag-asawa, dihilan kau barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin makahati, apabila kau tiaunon, naingkatan sila dumua kay mo. Katuy kuno intawd nila dumua, bang kau nag-asawa, murah-murahan lang niya bang mayan pagbarakat kanyo. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin mga ato niya, bang kau imasawa, amuin duaahan nila kau, Allahumma barik lahum, wa barik alaihim. Hati niya, ya Allah, papagbarakata sila. Iban papagbarakata atawakan dihili barakat inununurun kanila. Atin niya ang palagdag, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, papagbarakata sila. Iban papagbarakata inununo aun dun dihili sila barakat. Iban papaghambu ka sila dun hakarayawan. Yat turing ha mga sabab hikakawa tasim barakat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. In hikapito niya amuna in pagsahur, sabab beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kau magsahur, yan din doon kadihilan kau barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu din puasa mo wajib, sibu da kada, sibu da siya sunnat, apabila kau kimaon sin pagsahur, dihilan kau barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Pagsahul kamo, sabunnal tu dendo na pagsahul yan barakat siya. Hati na dihilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian
Daing hama nga sakaan gaan hinang amin ha supaya masing-masing magbarakat. Inamuin kamuhi na to, initukbal na to in pagsalam pakanya. Initukbal na to in pagsalam paginhawabaran na to. Damikyan in pagsalam papamili na to. Pahisyusyo namin hikapaglanggal na to. Sabab din dun ha pagsalam makawa tain barakat. Langsing Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunay, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Ini hindu niya kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiawag niya yakaw long hambuk anak, bangkaw long niya sumod, long niya bihan palawm sinbay mo, paahli mo, pagsalam kau, sababin pagsalam yan, mahinang siya barakat doon hagin hawabaran mo, iban papagbarakatun in family mo. Dahil nga sababiyat to mga palangguhan na agama Islam, kagunahan na tuto din barakat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab deha ini, tumurunin karayawan, patutuhunin karayawan, pataurunin matiu, in mataud papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Palanggungan ha agama Islam, barhajat tu din tiap-tiap deng katu tani ha pagbarakat, deng ha barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, deng ha sa lagu-lagu barakat, uno-uno na indihil katu sin Allah ta'ala, bangyan in mausal na to papag-ibadat, papagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala, deng naman ha panghati, ha ilmu dihil kay musin Allah, deng naman ha riziki, usaha alta dihil kay musin Allah, deng naman ha ingat, iban sin kabuhi dihil kay musin Allah, amin mausal mo siya pagtaat, tumtumabang yan na usal mo ha pagtaat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan indihil kay mo barakat sa lagu-lagu, dihilan sin Allah ta'ala kay mo. Bangkaw dihilan anak, dihilan kau pamilya, dihilan kau karayawan, amin na hinang anak saleh, tumtumun mo dihilan yan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun mo bangin ini kau in kabuhi mo, yabutan na kau sin mahaba in ummul, yabutan na kau sin kalaas, atawakan yabutan kau sin kabata, na usal mo pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan sa lagu-lagu barakat, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Bangin ikaw amuin dihilan pangalta, iusal mo, piagtawang mo hangan, hikakusog, pagtaat mo po Allah subhanahu wa ta'ala, iban hangad hulat mo impahala, tutong basa ni rihil sin Allah ta'ala, iyan ding ha mga palatandaan lang sin bahasa, amuin dihilan kau yan ugaraan kau, sin barakat sa lagu-lagu ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan papagbarakatunin katan pakaradyaan na to, iban riziki dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katu. Tanyo, sumalawat kita ni panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وشرب قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.